Naand julle, ja, hier. En we praat oor demoonbesetenheid. Weer 'n video van hierdie ouetjie wat baie drome en visioene kry. En hier is die meeste van sy goed gaan maar oor die oorlog wat kom. Maar hy kry ook heel wat goed die laaste tyd oor die inspuitings wat mense gevat het. Die nagevolge daarvan oor die goed wat in Noag se tyd was, wat weer terugkom. Dit gaan ons maar alles oor die toekoms van ons, maar hierdie gaan spesifiek oor demon possession. Ek weet nie of possession in Afrikaans dan 'n besetenheid sal wees, demon besetenheid. Demon possession. Hy praat hier oor en iets wat hy gaan noem hier, so gaan ek net vir julle vers wys wat sê mens moet versigtig wees om dit te doen, net om julle te waarsku. Maar het is interessant van die goed wat hy noem. Ek het nog nooit dit gehoor of daaraan gedink nie. En dis kom ek met julle deel. Is nog iets wat julle kan konsidereer of daaroor bid en bevestiging kry. And they told their friend, hey man, I need help, man, there's a demon in me. And they said, hey, I need you to cast this demon out of me. And this person's friend said, okay, I'll cast the demon out of you. And they said, are you ready? And the person said, hey, before you cast the demon out of me, I need you to hold my hands, because it makes casting the demon out of me more effective. And then this person's friend held this person's hands and cast the demon out of them. And this person said, wicked demons and spirits, I command you to flee from this person. In the name of Jesus Christ, I command you to flee from their body at once. Amen. And then immediately, the person with the demon sneezed, and the demon came out of them. And that was my dream. So God showed me, if you're going to cast demons out of somebody, hold their hands, because it makes casting the demon out of them more effective. Net hier pas net vir die vers gewys. Dis 1 Timoteus 5 vers 22. Moenie haastig iemand die hande oplê nie. Jy moet ook nie met die sondes van ander gemeenskap hê nie. Hou jou rein. So as mense iets wil doen, ek sê dink jy dit beteken jy mag niemand hande oplê nie. Hy sê net mense moet versigtig wees. Jy moet mense beskerming oor jouself bid voor jy so iets doen. Jy moet nie net inspring en mense klomp mense hande oplê en wat demone het om dit uit te dryf. Ek dink jy moet eers jouself 'n beskerming bid oor jouself, dat nou niks na jou toe sal kom as jy iemand hande oplê wat demone het wat uitgedryf moet word nie. En die ding is in die verlede as 'n tiener en so het ons ook maar demone uitgedryf en mens bid ook oor die kamer waar jy is, as daar ander mense is, dat daardie bose gees as hy die persoon verlaat nie na enigiemand anders daar in die vertrek kan gaan nie, maar dat hy die plek moet verlaat. En dis nog, ek dink nog iets belangriks wat mens moet bid as jy gaan 'n bose gees uitdryf. En toe ek dink was 16 of 17, het ons 'n deernag bid gehou in ons dorp. En ons het so maar afgewissel en so skofte kan jy maar sê, en dan gaan bid jy en dan gaan, wanneer jy wil, gaan jy in en gaan bid jy. En dan loop mens al rond in die vertrek en jy bid, is aparte vertrek in hierdie spesifieke leerhuis. En toe was daar een meisiekind van 'n dorp langs aan ons in, wat ook gekom het. Sy is 'n Christen, maar sy het toe 'n bose gees gehad. En ek het in my gees gevoel, die gees het vir my gesê, ek moet die lig afsit van die vertrek waar ons bid. Ek sit die lig af uit gehoorsaamheid en toe manifesteer die bose gees aan die meisiekant, want ek dink, omdat het skielik pikdonker is en hy hoor net al hierdie mense wat bid om hom, het hy lyries geraak, hy het kwaad geraak en hy het gemanifesteer. En die meisiekind het in so diep manstem gegraal en goed. Haar oë het rooi gegloei, soos gloeilampe. Sulke goed, ja, mens maar dan in daardie situasie het daar so autoriteit oor ons gekom, wat ons omsingel het daar en gebid het. En hy bose geeste uit haar uitgedryf het. Ja, in daardie situasie, dan is mens skielik bang nie. Dan het jy skielik, staan jy in jou as autoriteit
En ja, toe dryf ons die bose gees uit. En soos ek sê, was maar 'n gewone Christen meisiekind en ek weet nie hoe sy daar die gees opgetel het nie, maar sulke dinge is moontlik dat geeste houvas kan hê op 'n mens, al is jy 'n gelowige. En mens maak deure oop deur wetteloos te leef, deur wettelose dinge te doen, maak jy deure oop vir bose geeste om houvas te kry in jou lewe. En dan kan hulle daardie dinge omdraai na gewoonte sondes toe in jou lewe, as jy nie dit kort knip nie. Soos hulle sê, die klein jakkalsies wat die wingerd vernietig. En dan kan bose geeste meer en meer krag in jou lewe begin kry en autoriteit, en dan, ek dink later kan hulle soos met hierdie meisiekind jouself begin in jou ingaan en jou beheer. En jy dryf na sekere sondes toe, en dit baie moeilik vir jou maak geestelik. So mens moet jouself skoon en rein hou van geeste, en dis hoekom dit is baie belangrik, mense. Jou as 'n gebooie moet mens onderhou. Dit is daar vir jou beskerming teen die bose geeste in die lig. Jou het nie sommer net 'n klomp nonsens opgemaak vir ons om te onderhou nie. Hy sê dit is goed vir ons om te doen, want hy is lief vir ons. Hy wil hê dit moet goed gaan met ons. Hy wil hê ons moet beskermd wees teen bose geeste om ons. Dis hoekom hy sê ons moet die onrein diere eet nie, byvoorbeeld. Ons liggaam is sy tempel. Ons kan maar nie onrein diere in sy tempel sit nie. En die ander ding is, bose geeste kry jy ook deur in jou lewe as jy onrein diere in jou tempel sit. Dit is mos half logies. En dis hoekom die demone gevra het vir jou, so stuur ons na daardie varke toe, want dit is onrein diere, né? En hulle kon maklik daardie varke gaan possess het, want dit is 'n onrein dier. En net so wel, as jy dan daai varkvleis in jou sit, dan maak jy 'n deur oop vir bose geeste om jou te kan aanval. En hoekom wil mens dit nou doen? En dis hoekom dit is belangrik om net gehoorsaam te wees aan wat jou ouers sê. Dis soos 'n ouer wat sy kind speel met 'n mes, 'n klein babietjie of so, tel 'n skerp voorwerp op, en jy vat die voorwerp weg van die baba en die baba huil. Baba kan nie verstaan, of die jong kind kan nie verstaan, hoekom doen jy dit nie? Maar jy weet, hy kan baie seer kry. Presies dieselfde, Jehovah weet, ons kan baie seer kry. So gee hy vir ons klomp goedjies wat ons moet doen, sodat ons nie seer kry nie. Ja, kom ons kyk verder. Ek het gedink ek gaan oor dit alles praat nie, maar kom ons kyk gou verder. So, that was pretty much my dream. Now, I want to add something to this. If you didn't already know, this world, this is Satan's world. There are demons all around us. We just can't see them, because we see in the physical realm. Demons are in the spiritual realm. Now, the demons that are roaming around this world, they want to experience things, like bad things, the worst things that you can imagine, the worst activities and things you could possibly do and partake in. That's what demons want. Now, demons don't have a physical body, so they are running around this world looking for people that are doing the things that each demon wants to do. So let's say, I don't know, for example, somebody is always stealing all the time, and a demon wants to experience the thrill and the rush of stealing. If someone steals something, a demon is going to be roaming around. They're going to see somebody, oh, there's a person over there stealing. Oh, perfect. I'm going to go into that person so I can experience the rush of stealing. So what will happen is that demon's going to literally enter into their body so they can experience stealing. And once a certain amount of demons enter into somebody, like a couple or more than a few, you can physically see it. I'll tell you guys the way you can physically see somebody has demons. The way you can tell if someone has demons is that they will have, I don't know if you can see, they will have one eye bigger than the other, like that. Now, that's if they have like a couple or like more than a few. Like sometimes they'll have one eye bigger than the other, and some. Ek wil net noem, jy kry ook dis nie demoon te doen met demone nie, wat hulle noem dit lazy eye. Wat 'n persoon outomaties, of hy het maar net so iets. Dit beteken nie almal wat so lyk het nou demone nie, maar hy sê dis een van die dinge wat partykeer gebeur as mense baie demone het. Some people, they'll have two huge eyes, and like from the side, from like a side angle, their eyeballs, they won't be completely round like this. They'll literally be like pointing out like that. It's weird. I've seen this in person. But yeah, most of the time,
People have one eye bigger than the other like that. Like that. So look at people's eyes. Now, if someone's really, really infested with demons, not only will they have one eye bigger than the other, they'll have that, plus they'll have town and country vision. So one eye's looking at town and one eye's looking at country. Yeah, this is a real thing. And it's pretty freaky once you see this in person. And now that I've said this, to whoever's watching this video, you won't be able to unsee this. You won't be able to unhear what I just told you. You will see this in pictures, in videos, on TV, in real life, on posters, on billboards. You will see people with one eye bigger than the other. Or if it's really bad, it'll be a person with one eye bigger than the other like this, and they'll have town and country vision, which is really bad. That means someone is a demon hive. They're infested with demons. Now in my dream, God showed me if someone has demons and you're going to cast them out of them, hold their hands, because holding hands makes casting demons out of somebody more effective. Now, there comes a certain point of demonic possession to where just holding hands with somebody and trying to cast the demons out of them isn't going to be enough. It talks about this in the Bible. Some demons are, too strong, so they have to come out through prayer and fasting. That's where I get to the 3-day fast part of this video. So if somebody has, if you or someone you suspect that you or someone has demons, and maybe you or someone has one eye bigger than the other, or maybe you feel like, if you physically feel like something's wrong with you, you feel off, like you feel more aggressive, more prone to do things that you normally wouldn't do, and you suspect there's something wrong with you, chances are you have a demon. And there's a way to get rid of demons. Like you can physically get rid of demons, and the way to do that is through prayer and fasting. A 3-day water-only fast gets rid of demons. Now, just like how I said, demons jump into people to experience things. When people do a 3-day water-only fast where they just drink water, they don't even ingest, they ingest 0 calories. They don't even ingest salt or sugar, just water. They don't eat food. When they do a 3-day water-only fast and they cast the demons out of them in the name of Jesus Christ over the 3-day fast, they basically say, wicked demons and spirits, I command you to flee from me in the name of Jesus Christ. Amen. When they do that over the course of the 3 days, the demons in them are going to get bored, because they not only are stopping the activities or the bad things they're partaking in that the demon wants to experience, but they're also going to get bored because they're not doing it. And over the course of the 3 days, like on the first day, the demon in them, or the demons, they're going to be like, oh man, this person isn't speeding, or oh man, it's been a day since this person lied to somebody or stole. And then on the second day, they're going to get even more bored. And then by the 3rd day, the demons are going to be like, I can't take it anymore. I'm out of here. And then that person is going to sneeze. Achoo! And then they're going to get a cold rush, and they're going to get goosebumps, and the hair on their arms and legs, their whole body is going to stick up. It's because they fasted the demon out of them. They bored the demon to death, and the demon came out of them. And when demons are expelled out of people, they sneeze them out. Ja, dat is nog wel interessant. Nogal snaaks. Maar ja, dis moontlik, dink ek. Baie van wat hy sê, kan mens natuurlik nie na die Bybel gaan verwys en dit daar uitwys nie. Maar nog steeds interessant. Ja, die 3-dag vas, ek het dit al in 'n vorige video vir julle gewys. En ons sien dit ook in die ekstra Bybelse boeke van Petrus en Clementine Homilies, wat hy praat van die 3-dag vas voor hulle doop. So ja, dit is 'n ding. Dit is 'n ding wat hulle gedoen het vir demoon uitdryf, is 3 dae vas. So dit is in lyn met wat ek gekry het in die boeke, wat hy sê van die 3 dae vas. Ek dink was daar iets anders wat ek wel genoem het hieroor. Seker nie, anders sou ek seker onthou het. Maar ja, hoendervleis, jy nies, seker goed, ek weet nie of dit altyd so sal wees nie. En o ja, wat ek wel gesê het van, hy sê die demoon word raak verveeld en dan verlaat hy, maar ek dink dit is meer ook 'n saak van jy vas en dan soos broer een keer die voorbeeld gebruik het van die swart en die wit hond. As jy die wit hond meer kos gee, dan wen hy, en as hulle fight, as die swart hond meer kos gee die week, dan wen hy met die fight. En dis hoe die ou nou baie geld maak, en die mense sit hulle geld op die hond wat dalk laas keer gewen het, maar dan wen die ander hond. Maar is maar dieselfde met ons liggaam, siel en gees. Nou as jy vas, dan
word die vlees swakker en die gees word sterker. En dan luister jou siel of is gehoorsaam meer aan die gees as aan die vlees. En daardeur het jy meer autoriteit geestelik om haar die bose geeste te kan uitdryf. Ja, hulle kan verveeld raak miskien, maar 3 dae se verveeld wees is dalk nie genoeg nie. Ek dink is meer 'n saak van jy word sterker geestelik en nou omdat jou vlees ook verswak, dan is jy minder gehoorsaam aan jou vleeslike desires en jy omdat jy vas, kan jou se gees dan ook moontlik deur jou meer kragtige dinge verrig en doen. En dit byvoorbeeld demone uit te dryf wat gewoonlik nie sal uitkom sonder vas nie. Ja, so het gesê daar is sulke demone wat baie sterk is en dan moet jy vas om hulle uit te kry. Ja, en maar is nog steeds interessant wat hy genoem het. Nou, dis nie te sê natuurlik almal wat skeel is of een oog groter is of so, het demone nie. Dit is net interessant wat hy genoem het daarvan dat dit opgelet het dat dit so is. Ek weet nie of hy drome ontvang het daaroor dat dit iets is waarna hy moet kyk nie, dalk het hy. Maar ja, dit was nogal interessant vir my toe ek dan geluister het hierdie ander idees wat hy gegee het oor demon possession. Wel, geniet julle dag en dis al wat ek vir julle wou gebys het hierso. Ja, ons praat weer volgende keer. Totsiens.